سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال اولوی ما. رحمت که ما رو دستگیری میکنید. بیایید همراه یک نمود خوراک ملی تاجیکی ما رو تیار میکنیم که آشی تروش یا اینکه آشی اوگرا نام دارد. برای خمیر اوگرای ما 2 دانه تخم، 1 قاشق نمک، کمتر آب و آرد لازم است. در اینجا من 2 زواله گرفته ایستادم، 2 زواله خمیر، لیکن 1 زواله اش را من خوراک میکنم، 1 زواله دیگرش را میمونم میستد، باز دیگر روز یا اینکه اوگرا بریده میمونم که باز هم در کار میشود. اردمان 400 گرم یا اینکه کمتر یا اینکه زیادتر هم شدنش ممکن، برای اینکه اردها هر خیلند. انا خمیر سخت‌تر تیار کرده موندم، دم میگیرد. خمیر که دم گرفته دو زواله تقسیم میکنم. من زواله میگیرم، باز زواله ها رو به درونی سلفان گرفته میمونم. اکنون برای غیلک ما گوشت رو قیمه کردم و پیاز رو نیز مایده ریزه کردم. 1 دانه پیاز رو و 200 گرم گوشت رو شما میتونید کم یا زیاد کنید موافق خواهش خودتون و موافق طعم. نمک، چرنی پرچ یعنی مرچ و زیره می اندازیم و همش رو آمیخته میکنیم. در اینجا باشد من در دیگ آب موندم و 2-3 کارتوشک رو من 3 دانه کارتوشکای میانه رو گرفتم، خیلی 4 کنجه ریزه کرده و دیگ ریختم و در اینجا باشد لوبیا رو نیز تر کرده موندگی بودم، در دیگمون ریختم و این چنین نمک تا جشیده پختنش ما غیلک ها رو تیار میکنیم.
қелакҳои тайёркардаамонро ба равғани тасфон анами хел мерезем ва бо навбат сурх карда мегирем. дар ин ҷо бошад зволаҳоро, аниқтараш як зволаро угро тайёр мекунам ҳозир. хеле ки дидед, укро ҳам тайёр шуд.
ғилакҳоро ҳам сурх карда гирифтам ва равғанро кам карда дар кам таракак равған як дона пиёзро сурх карда, як лошка, як қошуқ томат рехта, об рехтам ва ҳамон ғилакҳои сурх кардаамонро рехтам ва камтар мурч, қаламфур, зира ва инчунин намак ҳамроҳ кардам. ба дегамон низ мурч ва қаламфур ҳамроҳ кардам ва чӣ хеле ки мебинед, агар хоҳед лавровый лист ҳамроҳ кунед. акнун деги мо ҷӯшида истодааст. таги дегро баланд мекунем ва угроро кам кам рехта оҳиста оҳиста мекобем то ба ҳамдигараш начаспад. баъд аз 10-15 минут угрои мо мепазад ва зелен яъне кабутӣ ҳамроҳ карда ва инчунин чакка ҳамроҳ мекунем, ё ин ки агар чакка надошта бошед метавонед кефир ва сметанаро якҷоя кунед ва истифода баред. бо ман бошед дӯстон. хӯроки мо тайёр шуд. ба косаҳо мебардорам ва дар ҳамин ҷо видеои худро ба охир мерасонам. хайр дӯстонам, дар паноҳи худо бошед.